kwemera kwawe kungana kandi byongeye niyo umuntu asabye ikintu cyangwa ntakira bimusosha kuvuga ngo uruko asubira mu kigo yawe ibyo ari ibanga ry'Imana mukobwa avuga ati nibure umenyere uko uzizigiye kuvuga kandi byongeye ashinzwe ko kumara urubuga bigamumarira kuko abona ko wakubona ko urubuga umwana nawe ugira ikibazo kangiza icyo gihe turaheza Imana abana bavutse bamugaye barwaye batandukanye imiryango batata ugasanga bakomeye Imana n'inzira zo kutakirana kubera kuriya kubera ibibabayemo umuntu yabara bagiye n'ibyo yakoze muri kahise kiwe umukama ntayabyihoye arabigiye gufasha ayagiye gufasha rwose nicyo gituma rero atakikwiza icyo Imana ishaka ni kimwe icyo ishaka ko ni ukwizera kwizera icyo ishaka kwizera amasezerano yayo yashyize amasezerano Aburahamu ibyo yageragejemo yabona udahemuka bw'Imana nuko mu byo yabaye byose icyo yazigama isezerano ry'Imana riramuha yatusezeranye la 16e fois une chose est sûre pour lui, la promesse de Dieu demeure. La promesse de Dieu demeure. Unejo bose by'amarayika kimwe gusa Imana yasezeranye kibara kandi kibereza ibyo gusa ntabwo kibereza n'ubwo umutima wanje n'ibibazo byawe ubundi wese arayicarika ibyo yapangiye ati nimuhereze severo twavuga tubwire kugira kandi banaje gutangata muto tugire neza Imesababisha Imana katika jamii ya Ushirika na Ushirika.
Kita si konsentrasi lagi kita zikra. Akhirnya bukan istia. Asuka wafuye akizabana sabana mukabana kukora ubasha kukukanisa. Bana simama biranda yako byagano sikomoka icyo gituma tubisabye urubike rutona atagati dushikana abandi gitubere mu bikira Yesu Kristo kama kujibanya bafite kugira amakambo y'abashaki yafashe umukati awutekera n'umwana awugeze kwigishwa yiwe n'abagenzi akire n'ibyo wese ikindi waje uza gutangwa ku bwami Amaraso esses abixados, fratos e formados, as abscessas para a nacha e os eureus.
Ipanyenga uwese umwakire n'imitwaro yiwe. Mana nzima ukiza abarwayi, abarushe n'abaremerewe. Udukiriza abavyeyi, abasogokuru bacu, ibibondo vyacu, abana bacu n'abagenzi. Ugire neza eklezia yawe mukamari kw'isi yose, yuzuye urukundo, ukwemera no kwizera. Wibuke Papa Francisco, umwepiskopi wacu Salvatore Nshiteretse. Mana nzima bose bajeje umuryango ukwemera kwa eklezia yawe. Mana nzima mutwakire abasavyi bawe barwaye. Turasaba umurongozi wacu arwaye mu bitaro vyo hanze, Reveriyani Bikuriyo, arimo arongoye igihugu cacu c'Uburundi. Umworohereze amagara yiwe, umukize kandi wongere umubohore, utanga amahoro n'umugisha ku burundi bwacu kw'isi yose. Mana nzima, Mana y'urukundo, niwakire uyu muvyeyi asaba ikibondo ciwe Mugisha Pacifique, asaba kumugirira ikigongo n'imbabazi, maze Mana nziza umuvyeyi asaba umwana we yishe Mugisha Pacifique, asaba kumugirira ikigongo kumugirira imbabazi kandi uzumuha iherezo ryiza. Abigusabye aciye umuvyeyi w'umukangizi Bikira Mariya, umugabekazi w'ibibazo n'ikigongo. Mana nzima, Mana y'urukundo, kandi wakireka igisabisho kiri mu Kristo agutakambira, n'ubuhore umuryango wa Pawulo Bahama ndamukomoka ku bose, cane cane umuryango wa Gaburiyeli Kabayabaya, maze ngubohore Sekiyuba, amatati n'izindi ngeso mbi zose ziboshe ziba kuri Sekibi. Abasabiye inema n'imigisha n'imiheze ngo gusubiza hamwe kandi ngo basubire bubaka umuvukano. Mana nzima, Mana y'urukundo n'amahoro, wakire kandi igisabisho cy'uyu mukristo agusaba ubohore umugabo wiwe aboshwe na Sekibi akaburewe. Aragusaba kandi ngo ubohore umuryango wose, yuganywe na Sekibi y'imyatsi n'imikoshi yose, bagize maze bahe gutera imbere, bakama umuhezagiro wawe. Mana nzima, wakire kandi Mugisha gutakambira agusaba ngo ubohore umuryango wiwe, wugajwe n'ibitero bya Sekibi, agabohereza cane cane Charline, Briana Brice na Jean-Marie Kimas, akabasabira gukira no kubohoka ububasha bw'inkoka ya misa. Wakire
dusabira ikibondo cyabo Iganze do Crepin Raphael kugira ngo babohore ubabare amaranye imyaka 3 yogera umurose akanyamuneza gutyo umuvyeyi wiwe Bikira Mariya umuvyeyi Bikira Mariya amufashe amushikane ku mwana wiwe aze agire iherezo ryiza. Mana y'urukundo n'amahoro kandi wakira igisabisho cy'aba bana basabira bongera basabira umuryango wabo wose, ababyeyi babo, abasokuru babo n'abasokuruza babo, ngo ubabohore ukwidoga, ukutarekuranira, akaborekwe, ukwigunga maze aho bari barangwa, maze aho bari hose barangwa akanyamuneza n'urukundo hagati yabo. Bagusaba kandi ngo basabira kandi umuvukanyi wabo amaze imyaka 3 yubatse, agasaba imbanyi zivayo ngo umukize umuheza ikibondo. Mana zibane wakire kandi igisabisho cy'uyu muryango wisabira n'umuhore mu kuwurinda no gukura indwara zidakira ziri muri we. Gusaba wihetse kuri Bikira Mariya ngo wakize kandi wongere ubabohore. Mana nzima, Mana y'urukundo imbabazi n'ikigongo wakira igisabisho cy'umukristo asabira abiwe. Mana zirasabira Nimbona Anastase, Maria Nicole Bukuru, Ingorore Christabella, Migisha Marie-Paula, Ganza Anne Amelia, Iringabo Dorian, Ishimwe Divekian, Sinayi Murasiya, Niyonzima Adele, Niyonzima Jeanne, Yatikaze Jeri, Bampangana Joao David, Dorimana Mundanikure Therese, Mutoyi Ninete, Ingabire Arlene, Himbagoreti na Constance, Itanyube Stefani, Dietone Clement Mutoyi na Inamukobwa Florence. Abo bose mu bagurukundo bari mu zawe bakize kandi bongere batabara. Mana nzima, Mana nzima, ibuka bano basazi bawe wahamagaye. Muri muka tukuhereze Simoni Bisungu, bari ku nkiko Elizabeth, Benda Ntunguka, Kibuga Tarasisi, Ndikumagenge Charles, Barahinduka Matiyasi,
Nizigama Eniti, Singirantabo Donate, Ndayisaba Caritas, Ndayishimiye Claude, Kamikazi Maria, Gasavyi Kadafi, Shishayo Gaston, Inamahoro Chantale, Melanie Singirantabo, Sibomana Sabine, Mandela Jean-Claude, Murimbane Christiane, Bukuru Natoyi, Bizimana Pascasi, Mbetagi Toyi, Shemezimana Jean Pacifique, Niragira Oswalde, Urumende Loza, Nitunga Jamali, Rakaza Bestin, Itangisha Kapasyan, Bionguru Alexi, Anatoli Davilabe, Louimana Benitrezo, Irakoze, Barugarije Louise, Denise Muzimana, Desire Muzimana, Gilbert Niyongabo, Vestine Nihorimbere, na Gradnesi, Akimana Gradnesi, Mugisha Pacifique, abo bose bahamagaye ko bari baremeye kubatizwa mukaba bishushanya bakomando bagupfiriye batabaye basangiye izuka. Bibuka kandi bene wacu bamaze kurenguka babwitabye biziye kuzuka,
araheza Yesu arangiranwa mu ntara yose ya Dekapoli, Ubugarire no hakurya y'uruzi Yorodani, bakamwiza ko bose bavuze arwaye, nawe Yesu arabakiza. Yesu niwe buhungiro n'inkomezi zacu, ndebane n'igico dutera ubwoba, turi kumwe n'Umukama wacu, n'intero tumanya, Umukama wari ku ruhande rwacu, n'intero dutera ubwoba, bizigiye Umukama. Nguyu kula bakilichukuru ndio sasa Yesu kama tunafanya
Yesu mara mazi bayeza kwakiriye amaraso y'Imana n'amaraso y'Umukama wacu Yesu y'abandi wawe Yesu akivuga bwanje hamugakiriye wewe waje twara kumasakara gukira gira Yesu impande zose z'ubuzima bwawe zose zitunganye n'umushasha gira Yesu nawe ukunda umupolitika muri sawa ukaba n'ututanga kitangana mubwire Yesu naje ndatakanga kalisitiye kusema bijyana n'abandi barasezerana bashoje babihoraho gira Yesu nagira vuzi kuri kwera kw'Imana inzira y'ubuzima bw'abantu bose ukuri kwera kw'abantu bose cyagize kibikoreye ndi kumwe nawe utakegera kuja kukaruzi mukanya kazakuza buhimba gikurikira mwumvise ingena amashikana y'ibyo y'abantu yuko atabusanze batameze ukarisati hamwe mu kwizera ko aho mahanga kwizera ko Ukaristiya ari ubuzima ubwasi twaduhoye twadusinzwe intambara tujya muri iyi si Satani komezwa n'uko muyimbigi kandi ubundi n'imbwa ku munyororo ikujuyegereye nuko iri ku munyororo ariko uko haba amaso Yesu usanga n'uwacu kumenya Yesu nuko rero namutse Yesu akira Yesu n'Imana mu mutima wawe ongera umubwire imigambi yawe uragize wa Yesu kahise kawe kurukana akazoza kawe Eza kahise k'umuryango wanyu abazima n'abapfuye bamubwire umuhezo w'abagize hama kubona akazoza kawe jone kawe ndagutakambiye nkumbuwe uramutse kubwira Yesu umutwaro wawe cyangwa utekanira humura utekanire witekaniye yamaze kuzakira kubyumva icyo atakugiriye ukazobona kitabereye ubundi byose arabyakira byukiye byose mugabo nawe ufata ingingo igihe Yesu akije umuntu kugira ngo ukwemera ko gutera imbere yaba ufise ukwemera kugira ngo utere imbere usubire ijari tutegereje yaba utakugira amukiza kugira ngo atere imbere kwemera kubikora k'umukunzi wa Yesu w'imbabazi kandi bitangaza bakira Imana ewe n'abakozi ba Yesu w'imbabazi n'ijambo ryiwe Ukaristiya turahinduye icyo kandi gato bitangare Imana tugereye ngo niba tukemuye ntagisashe na kimwe atakira ubimenye icyo ubwiye cyose acyakira bimenye Imana n'umusa kwacu manase nuko guhimba n'ushikari n'ushikizwa base no kuzigamirwa amasezerano kuko Imana n'umusa kw'abana bacu Nene kuyakoze mugabo muri murushi muteke cyawe uhenze zawe arazoye kwakira ifaranga mutayibije ibitamuhereze nakuvuna mwezere byawe ibitamuragije byose twabona bambuzi hereza Yesu byawe ngo ndabaruriye
ubukuru utamuhereje shitani arabigarurira, ubusore ntamuhereje shitani arabigarurira, amaramara muri iyi si. Ubusase bwose utamuhereje shitani arabigarurira, gapfa nayo muri iyi si. Ubikira ntamuhereje ufura ntamuhereje shitani arabigarurira, gapfa nayo muri iyi si. Kuba umunyarugo ntamuhereje, kuba se ko ntamuhereje mpfa nayo maramara muri iyi si. Ivyo tugira ibanga ryo dufise twara nawe mukamuzira hose ivyo nabaye ivyo ndimwo mukama iteka mbicute iteka napemukiye ngondoza umwana wanje. Aho mu ntara Dekapoli ni muhiri wacu mukama, aho hafi y'umuzwa Yorodani twasaze ni muhiri wacu mukama, turaje iwawe twari tuzi wawe natwe dutere iteka miryango tubamo umwami wanje. Twaramaramaye twirane twohereze ivyo tubamo, bamwe turabasazana turamugaye, abandi turankana, abandi turahigana, mukamerezi turamaramara muri iyi si yefata igihugu. Basi nitutayibona twese jewe ntagire ikintu kibi kizova muri jewe condonera abo turi kumwe. Masezerano mbumva mwiza w'amahoro kandi yafashijwe n'abandi. Nawe muri nyakubahwa mvura y'ivyaha vyabakoze kahise kawe kabira abayesu b'Imana zibagenda afata abanyavyaha, abakari impuhwe kabamukibita nuko ariko arafata inzira yo kwihana yuko n'ubusezoti ivyo no mu bintu vyose. Igisebe cyose uza kuvuga, indirimbo yose uza kuririmba, nturigira akamenyero zirikana icyo urakora cyose, amufata indirimbo. Nturigira akamenyero ko wabibwiye oya, zirikana icyo urakora, amufata indirimbo. Nitwavuga utubazo by'umweranda tubivuge biri ku mutima. Mutima wa Yesu ngira mweranda, umubiri wa Yesu ukize, maraso ya Yesu ukaze, mazi yavuye mu mubiri wa Yesu ukaze, magorwa ya Yesu ukomeza, nawe Yesu ukize unyumve, ugegeze mu kumazaha, nunde kurego dutande, ngwana nasi mubi, mamagarazi wawe, nze kunaza kumuna mweranda wawe, nyakaze. Indirimbo yose uririmba ive ku mutima, uzirikane ijambo uri kuririmba yose, ntubigire niba nawe nk'uko ubimenyereye cyangwa ubise ku mutwe, ese umutima uvyakira. Please.
Yesu ahejeje kuri ndirimbo ya Bikira Mariya ku kanya cyangwa igihimba rero cya kabiri tutakambira muri Yesu tumusaba tumwinahaza tutakambira amakizi n'abantu biwe nk'uko abitanga umukanisa atunganiriza abantu biwe nuko rero icyo gitanga umuntu nyine agakira nk'aya y'indirimbo tutanatari kwiyatari Yesu Eucharistia tutakambira nuko abantu batanu abantu batanu mukanisa bigomba gukora n'amahanga yose imiryango yose wese icamizi aho uburyo kandi ibyo tunakigira kandi ibuka shetani yo nibuka iti hamwe abantu kwizera Eucharistia tuba dutsinze ubuntu zose isi ihamwe si ukura ibifazo Eucharistia bwacu bwa wese ati isaha n'imwe yumva ko neza Eucharistia atituma iminyoro yacu atwabaje cika atawezi Eucharistia awezi Eucharistia imitero twatetse igiteguwe ugasarurwa n'abashakira none rero amaso asigarira kuri Yesu Eucharistia nuko tubatakambira kandi fata ingingo gukora akiriyemo icyo ubwirezi cyo witekanya kandi habuze gukora ngo basanze fata ingingo n'ugororoka hama ntihagire ikintu kiva muri biki isakorora abandi fata ingingo senguruke turashikanye Yesu tukiwa tunaongea kama Mungu akazalisha zote katika Mungu. Nataka kuonyesha uzuri wa shamba bora kwa tena zote Yesu. Kama mheza ni sawa kwa Jeko. Kwenye ibada ya kusishi kwa yake kwa shirika yake. Hizo tunawaambia ni kishishi. Kama hapo kwa msalaba aisaba hapa kutoka kwa zawe aizoshira na bizoshira bashike nsize n'ubugota n'ibusibira abasana n'abatangiza n'ikisebe bya turikumva uje n'uje n'ukora ese kama shaka tuweze bashaka tukashaka kujya mu kubona nziza kandi rero kandi n'icyo cyose gikora cyangwa icyo cyangwa se n'icyo aba tunabona bakoze ibyo kwizera twese kwiza n'ukwemera ashishura Yesu n'ibambo yabo mukaba Yesu n'ibirari n'imifuka kusaniye ifasha abantu bawe niba byiza by'abantu bawe kubirangiza mana kabwira ko kwirinda nayo n'icyo kaba wacu kugeza byose n'abazere yawe n'abakuru nawe muri ndetse kwizera abantu bawe namutimugera